salun kedi betelah julu gamari manen semenit konek lalu tendek berdai. Coba bete gamari sak marah bagi ibane luwe gamari sak ngiri manis kamu doang tambatan hati. Jeruti gantung laik gamari atas sempare kue sola gamari endik nemeru namun lengi budi bahasa. Panas jelo ari jelo kembali pada reket gamari salun kedi getelah julu gamari manen semeni konek lalu tendek berdai.
Syekh Heza luar biasa atur nuhun ya.